Ya Resulallah, şu menin ayalım şu meymanды jaktırбайт degende, bugün men baram ayalың aytıp koy dedi. Ayalı beçara supuraсын kagıp, napıverki kılıp, tapkan taşıganın çoğultup, eптеп dastorkon jasadı. Peygamberimiz gelip tamaktanıp, çıkıp ketip atıp, anan güyösünü aytты. Men ketkenden keyin ayalıңı bunu korogo çakır dedi. Anan mineni görsen, kuptan namazga şonu ayta barasın dedi. Anan ayalın kıykırıp çakırdı, çık mıyaka dedi. Anan üydün aldına şuna korogo çıkıp karasa, üydün жылан, чаян, курт, кумурска жайнап үйдөн чыгып, şu талааны көздөп кетип атышкан экен. Анан бул сахаба пайгамбарыбызга ушуну айтып барды. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Паланча" dedi. "Көрдүңбү" dedi. "Үйүңө бир киши конокко барса, үйүңөн ошончо бала чыгып кетти" dedi. Келген конок рызкысы менен келет, конок кетиш менен үйүңөн ошончо бала кетет dedi. Bugün Abselam taksırı mına uşunça insanlardı, kadır barıktı, acı aksakallardı çakırıp duras. Üyümüz kuta kalırsa taptaza oldu. Әлік адамдар адашатта, әлігінде дем салғандарды издейді, үйімі тазалап беріп, тигіндей мұндай депчі. Ал үйді антып тазалабайды тақсылар, үйді қонақ чақып тазалайды. Ошы екі адам çoğusayam чақырып, ошоларға бір жыз-бұз қылып, патасын алсаңыздар, үйіміздер тазаланып қалады. Мұрда apalarımızda uşul adat var ele. Perşembe günü geçinde cızbız kılıp, bir yaktan bir koşuna, bir yaktan bir koşuna çakırıp, ötkönlerge daima Kur'an okutup duradılar. Da kalasa, büyüğümüzden hiç kaçan Kur'an üzülüvesin taksırım. Allah Ta'alam gelgen insanlardan taşlagan kadam menen rızklar büyüğümüzge tolup, büyüğümüzde kança kemçilikler şundan çıkıp desin inşallah. Amin. Ömürlük jarыңыз menen uşul үйden jakşılık üstüne jakşılıklar geleversin. Toy üstüne toylar boluversin. Alımlar, karılar, aksakallar daima үйүңүздөн üzülüversin. Allahu Ekber. Em taraf öyle